Duge noge za igranje davno otpjevane su u pjesmi Lepe Brene i dan danas igraju sasvim zadovoljavajuće, šta više jako dobro. Kraljica ovog dijela Evrope suvereno gazi muzičkim svijetom i uspijeva ujediniti cijeli komšiluk. Bez obzira šta je bilo i kako je bilo, ja ipak osjećam da je ovo područje gdje mi pripadamo, gdje jedni drugima i gdje volimo jedni druge. Mislim, zašto ne bi mi bili dobri komši i dobri susjedi? Mislim, to je sasvim normalno i logično. Ja. Lepa Brena ove godine ima pune ruke posla, a najbolje da krenemo po redu. Uskoro u štampariju ulazi njena biografija. Nije to neka klasična biografija kao što objavljuju ove hollywoodske zvezde koje, znate, što više pikanterije i što više skandala, što više pokažeš da si blesava i luda i što imaš, ne znam, neki komplikovaniji teži život, to se knjiga bolje prodaje. Biće to više monografija kojom će Brena obilježiti 30 godina radnog staža. Hronologiju Brenine karijere ispričat će do sada neke neobjavljene fotografije, anegdote sa koncerata i statistički podaci na koje je jako ponosna. Ja mislim da sam jedina osoba iz show biznisa koja je na Balkanu punila susedne zemlje na stadionima, kao što je stadion Sofije Levski u Bugarskoj gdje je bilo 80.000 ljudi, zatim stadion u Temišvaru u Rumuniji gdje je bilo 60.000 ljudi. Držala sam najviše koncerata po ex-Jugoslaviji po stadionima. Imala sam najviše koncerata koji su u prosjeku imali 5.000 ljudi punih 10 godina. Držala sam 31 dan uzastopce koncerte u Domu sindikata u Beogradu kada je Sylvie Vartan i Montan kada su držali 30 dana u Parijskoj olimpiji. Držala sam rekordnih 17 koncerata u Sava centru u Beogradu. U svojoj je uspješnoj karijeri Lepa Brena imala i viška vremena i viška šuškavih novčanica, pa joj nije bilo problem odraditi i nebrojene humanitarne koncerte. Da sam gradila kuće, da sam pomagala bolnice, da sam... Postoji dosta toga što je, lepo mi je da se setim svega toga zato što mnogi ljudi kojima sam pomogla javljaju mi se danas, oni su danas zreli veliki i odrasli ljudi i pitaju me gdje god putujem da li mi treba neka pomoć, pošto znate preko interneta i preko Facebooka možete biti u kontaktu malte ne sa svakim živim bićem na ovoj planeti i lepi osjećaj kada ostavite jedan dobar i pozitivan trag i kada ljudi žele da vam uzvrati. A uzvratit će Lepa Brena svojim obožavateljima kako drugo nego pjesmom, jer uskoro stiže i novi album. Mogu vam reći da je u pripremi veoma ovako jedan ozbiljan materijal, a što se tiče naravno novog albuma, a podsjetila bih se naravno i na onaj melos sa kojim smo nekada počeli, Zahar i ja, tako da su nam pomogli neke veoma simpatične i vesele pesme. Hoće li tako Čačak, Mile voli disko, hajde da se volimo i slične Brenine poskočice iz davnog minulog doba dobiti pojačanje, tek ćemo vidjeti i o svemu vas pravovremeno obavijestiti.